adwoada ye maame bi di na sembe dai na yesi su shefa yemuya nti epese obone tofa emaye ana video na ready ya video na ready enko video no ne ntwetieti amaye ma asembe na aba nyo asema aba yene maba besia oterana okay no you school no so le ba ne brother oyi na opanyin wo ho obo wanche e okumase ha na mufre wodi wo nua no kosua edwuma wodi kosua paano se paano ho edwuma no yesam bia no ho edwuma bi oyimiye na abofra na oni na osua na so na obo no homade nti odi no ho ka den osofi aladuwe osofi wo frienden no ni dini ya mama course na mo ni dini fanti dini ya ba aladuwa asi abadie aladuwa ye nyo aba aladuwa na mo ni dini ya course an wo de friend so mama course an wo friend na so no so aba aladuwa fantinya ne papa ye fantinya na mo na ka say yo fantinya yanko nana ena mebe odi no kadan nti na okwampa oya no aba family important ko bompa ama umufra mai na maso ma abukmasa ma abobobi na meba ne panu na otun na nyame aye na adom mo wona jaka na ne papa owu no swa so yini ena yankopon aye na adom panu na otan okoyo osikanyi bi fikumasa na odi no shop no man na no so webwe supermarket akesina lebi nso otopano no dia kogu ho no ma take ufusu school fusu supply na ze nyame ehira no me baneze ejanka na aso na nyame ehira se odun ko ba balade ho okwa ogba ya bebra wala wonwa afala obipe eduanan emi nka no obipe eduanan 40 million abusiafo na chese mo amantimi anhwe ne Monday no say na nan komo ne koso na ese mama epeso kire se sofo maame agene ba Anita nene Anita wa ha sofo maame wa ha ti se sofo maame na age Anito se nye no kuro na Abraham pasole na Anita metranse Anita kotra eho nene no ye nyina ye betie bi na ye ku asem no ye asem no ya kan fie ya kan fitie mbat yesi ba bia chechera boa no eho ne yesan na ese ye beka na obi ehunu ba bia asem no ne poma sibre ewo Anita te say ma ne so pacho e te say me ho ye la ado maami otu nche o odi ya pacho me maame no o maame no no o te ne nka e bi say since da be na o te fa from friend me friend no mom de ache me te ne nka so ache yi e di ntina be mfie say be 5 years o fre o te o friend no ade ntia na o friend no obetimi aka akire ana bibi kitu ebi ntina mai se ma twe me ho kakra ebuye ebusua ishi o se kasagu mic ni na da na Anita o kon de da ho se de otirim ye odi bibi kitu ebi ntina se ma twe me ho kakra ba nye bibia sa enfie nu enye bibia wo mfra wo maame da wo to uni dwan koma ne da yo kwadu a maame bowi wo maame boyi wo se sof maame na age waboso enu ye pese etiem bacho enya nokre onje mi ma akura onim bebi amete onim fia wotim debi obehu mi age sa asori anasa mi ame kwa akosila ne dia na mi ko onje mi emo so ena o mo wo maame so bayi debi mi ama kan esi nanim kura ma so me ba ne na so obo me maame beye kura nka mi njinindi sa eti nsanya nkopon na di ni ye adwuma pa ba sa akasa ne de okanya ka mi njindi ombo me maame ba fra wo mfra wo maame 5 years ne de ye mo am family issue mi ana me mfra mi ana nim de enti a me mfra ene no ntumi nka de koro bia oye mi bibi oye made ye me ya eti na matwe me ho ana bibi saa na ye hunu because ntumi nka se mfie no maame nya wo hwe wo mfra no wonya no wiade hu tanse ko boss of maame ofra mi aya no de awale asam ha mi sa obe wale da be obe wa ti sa pressure no na wo mpesa wo beti
maame for ya ho ntom baadze ma asema ya need take awodi obi aye nwina hu ayo ayi Kevin wa mna metu ni maye wo ba betu na ma ai ants awa ya abruwenti o di mayo baby ai King George ina jiwani su asemasa maame Anita asema orikei esene den wada wuruma Anita asema orikei di awa samne di onu meka onu mfana atma nkoma mi nzai esene ne yorifi seda ben obe wale ne yorifi yin so sabia onu mesi ohwa odi hwam no wara ma anwo na ne baso nsu de bi oye panina wa hwe so mahwe ni bi nsi no oham ankasa unua ne badi odi yele wala wo ba sa nsi no oham nti ne de biara afama amedefun nti eche medefun na aye den meba ne chen so otum no oham nsi na mebu ma adwira na maami na waka bibi ache na maami wa abom anyi akire na amam ofram na meba ne chen so wetum nti wono chi ma adwina ogunfo na muhunu enyim na mese mede baba tinye ne boni bie sebe ya oni wo ba ne ntem be kama yo Anita asema ma America no so musen ajato nti say waje atum se me ma me no me mpo no me friend ifri na ekui me friend oni ne ntem be kama se dia ni esi dada na yo ya mama mantra na makozu metra mama sumdwen kan amen yo em se adwada no e de ma media sembi bedai no kwasa me frɛ wo no sɛ de wo ye no kora ye me fe je ye so fefe ma me no di nkomo achi na wo ye so wo be ba dodo ko so ntumi nyi obi ba emoso sɛ be nso wa wo ma obi wo na ase no ko asole a na no nkyɛ sɛ waje na bodua mu sɛ ɔkɔ ne maame sɛ de wo kai sɛ wo kora wonim ne fie enti agya yesi ensi trododo mato ene de wa ha eti de opese wo ka bia awefo ne etiefo nso tio e de rade ase madam sumu nyina amase metie edwada bia na me council me starting ministry 19 years ni ache rade frɛ me adoma chede ode ma me sabodam fo ya de awo akwa mintimi nka ni nyina because ni nyina adom ni nyina rade de adom me obi enwu me na ase da minsi efunu nso da me nkwa ase ye nso nkosi efunu 19 years asore ba bi enwu da ti masore nso ebi wo miamia ebi wo soko bo man ebi wo asuminya kokofu asuminya ebi wo be kwa Jacobu ye fraso no say Nazareth Salvation Prayer Ministry okay eti mechia Nazareth bibi papa ewo ho okay enti metiwei na mekwa ahokyere mu pa na metodwom ema asofo di asofo achi ti awrade adwuma ya na jamadi akira woyem ahokyere mu na awrade de frɛ me ba fe yase akoyem enti mfie dunkuruni na Anita de sabre no na me wa apata ase na ma gba apata me starting ministry na ya apata okay eti amanfo ba e ba ya dom de nyame anim ka se awrade anhyira me na me boa ena me so na me se awrade e frɛ me niti me de nokore ena ye adwuma no so obi ba na oye torofo a awrade bie mani ma me hu no enti yadami o man ni 2 weeks I was free also anase bia ade a wo hwehwe no enche na awrade aya adom akwantu enche bibie ni wa na me ya eche enti Anita baaye no na samo ode baaye na awrade fa me so no oje no
e o man no odi ni nua boy o wa kira e bai to ode ne bai na chesa akola no o ko school nani ena me ye ne se Awurade be fa me so age no ba ade bi o ho no mo so a e wo se doctor ebem ti me ma o mo de ne ko pram so e ko check na me de mpa abo sa ta akiri na Awurade adom bibia to twae enu an wo sa de ni nua be ma foforo e ba se yale bi da ne yam na wo sori an wo hyedem no wa ontimi mpie ti Awurade fa me so je wono so eti nu mu ana ba ko obi so ni mu wo fe yase me wo fe yase fe yase e ho na me wo udru Jesbro filling station won send fa no so hwa the soundboard si wo kese e hwa na me wo si a wo bo wani mu a wo wani mu amfutu kwan no wo ba beto me asori dai kese ifia da bia na me ye mpaebo e chana mpaebo wo eti edidi so a na chese wo ya ni nuanom no de opeso Awurade afa me so aboa no de wo so no so agi ni nuanom ti me ni wo mo ye mpaebo ti mu no de ne maame e bai ti ne maame ne baaye no ono so de ne ba bema wo ye kokko tia ba se de minim ba bia ono so na usod mu a na oje wonsam to ono so dwane fa nwuram na mema sofo na akwache ne de na ba se emuda ho na Awurade ya adom no no so ne de etutwa eti mi go so bo mpae ti mu ana so de akola ba ya be 12 years to de ne ba ya na mse de mu nue ma hwe obese na se obese obewo rofrofo abra ya nwale no eti mu mia mo ano na ade a ha no akola me se bisi wo obeifo anya ana me de fante no di ni de dam so by me swar papa mu nyina takwa mekuru ho ne yetete yen eti me ye wo me wo mo nsam eti me nim fante ne kana sante de ye nyina ye ka eti akola me kasa no se ne bo tuam na de ya ne se wo deliver wo mo a omo pre saa na wo anhwe ye wo betumi apra ti na enwo ya masofo nketo anfa ahoma bi ti se de bo decoration no mo science ya no mo da tikire won sa se de be ya onya ade a wo bepra ana se bibi be ye wo meso bi kodi asofo chi ni hu bi pen ye deliver obi ma obi nsa ebui ma na ha na me hu no bi da ne ha no epie eti ama adwuma na me ye mani da ho eti aso da no kura me si ye kura pillar bi ya nye den eni se da be o ti nkobo duam na nko ti maami e ba ho na obeda ho kura me tu fo se me maame no me obetuma wo me ba ti me fa wo maame e fa wo me nyina ahye me yem se da be ya o haw ni amane na e haw ye mo ade no ti bi kura mka cho se mama fa na esi fom na sei ni sei na mi hu wa hwe a wo ye mo ade nyina ye be se wo ti mi wo mo na ne bla pani enso so e baaye ti ne bla pani no so baaye kodwo to abrante e kama oso ya electrician o se o waya edan na say ana wunya adwuma kula anye so mama wale ya kura no oba kura na menene o jami eni na mso okay koto oil bra oil na o say etimen so makwanchira no Jeremia 19:1 Jeremia 15:1 okenkan a ena okoto bae na mso pai honhomo a edi winya ana o hawo die honhomo a enye sa wo maame na eye wo David kwana kwa pai ti obi aba no de akwankyere ne de bo no ka metam kora aba eye bo me ko fa na bo no mountains eti sa no ma che kora me wo ba me se fa bi ko fie da ko pe bo bi na fa to ba bi na pai no na ye gusu a me de me ye medwuma ti maame mi chi bi ni bibia wo madwunu se ti o man mate ese ni nua kwa bana no so o mu atom ede nenam baby o ye adwuma no kote o se de dua ko side o
me so for maame ma je na boso me pese obe ware me pese obe me digi ni sikadi oboba afode edodo ene mu nsam de tim kanti bi yam se Anita eni ngwase nsam a me tie no besra obo ame wo so ti we wonsa enye se na oti oni so ate eti mi yam se Anita wo so oti dodo eti ba bi ene ode ne picture ebre me to ade bra me na am se ne e won so mpae mami any 2 weeks na be ma no ba e be hia no wo take na mum sabedi mani wei ehu be ma no Cause we ni na so atu so ba o fom pa na ne so. e free ho ma anti bibia bi wo say me bi sa se Anita ada so ma yenya na am se yenya na sei ada e de na asi e ho nsam de wanti mi anchiri ma anchiri ene wo se be ma no kra ba de oba ye no na say o se ba mfa be ma da na be ma bi be jojo no ha no a etimi fete na adwe Etirimu dem. etimi de futuo no ana me de ma no a etimi am so ke se wo se won walewa pefoforo obi ba fa de bra ye wu kwa be fa so e be de e be hira wale no so wo ka no wo sere wo de wo fa wo de wo sene a etu be wa metia na mate free ni nua kwabana no ho se me ma je ni nua na boso eti afede mu ya se busua na tan abba me ne wo mo ntam se me na me ma o mo ba no nware e na me na ma je na boso e na wo titi ni sika mami afede me ti bi kura se me de me ba eko school me Anita and the kotua me ba no school fees na se mami e frɛ na nya me frɛ wo njira me na che se nya me frɛ me no obi ama na na ase Debi. na che se nya me hira me no adwuma be na aha Nanka sa no say. aha nanka ano no eti Anita nko a na wo me na ase wo sika wo tete ni sika e ma me die Debi ene na adom na nya me de ma wo de ma me sen na be ye ti akwaye nsem bebre na ni nya ya na ma ye din e na wo pam no so a enye ye Bible mu fine obi bu anase a Asori ese wo. ya pam no Debi. no mama sorry okọ matadis e na no ba Bible etije mu ya ne se Anita se ma me bi de me pese me ba asori wa na se wa we awunu ya mu no wo mu bese to mani esimi se me an ma sa weke me tene se wo mo se me weke no se de be ya ontwe na ni nko ba bia etije mu ya ne se Anita yi ba asori na ofra matadis mekuo omuduku bi no asa fra a t-shirt no de ntoma bofom itibi pam no ye ba asa mama metwero medina am so okay asori na na egusu ayeye mama minka bibia nhyiemu me de ensam de onti ni nyina na aso bedi so a emo me maame wo cheme wo owo me wan ene me tina fidie so ama obi ati esere so ena maame wo ye fra na ayefro pejame ekotene nhira se mi kunu abon 12 years ko 13 years yi manu bia anyeye ye be ya ne se manimu no de dika agu ase awie enipa so do mbete na wasam so de ye ti ade o te ya ante o te ya hu na ase ya cheti difu amenye papa ampa me maame so mata ma mi kunu abon ekotwa afe ya se ayimfie ekotwa anto anya ma so e ma ye kodane dani dua he eduru ba bie me na me maame abodua na so me de ye sha no sa me nkwada ni dua mangasa me no omo kaya omo se da ti mi gina quotation Nebukadnezar Shadrach Meshach Abednego Nebukadnezar ye na de se obeya masa amrante enhira no omo adom no abo ti bi ka kire omo se mi se mi nya me da enforce me maame awo mba akopɛ no de makotene enhira me na ni dua ne e na ne kyena e ma ntoafo frɛ me se me mra no mfa me nyina nsuom mango asolba ene koye ene gya bibia tutwae enu achi na maame ono apɛ mpanimfo no mbetena ase ne kan enso me maame ni nyina achi me didi ema ne bidi esi hin na sofo te seme nyame adom me na me kyerɛkyerɛ na me kobu obi maame bayi na me kwose obi maame anim nyam na me kwaji obi afiri obi maame nsam me nye bi da me nye bi nso so da na me nye bi nso so da ene se ne Monday meti ya ti wo sem bisa wo se ewo because me preach bitimi ko nshira Hello FM
Jeme and the put on my Sika FM pana me preachy kasi. Nan say grad and make a kakwa FM ya a kumawu when you go preachy. I had the yam so mummy mala. Na me who suffer your boy, not suffer your boy, when you know woman. D4. Let me get us off for 22. Babesia. Pia, aquatina, sorry. Obia, echo, my tete or me, I'm tete or Obiaco. The moon, a radial man in Sasson. You go soon at me, Yamajuma. But tea and I'm see, and I'm just ye. To be I'm see Tio, Zamote said Tio, now me a friend of software, the size of my bow. Na metina see echira minsim said they say the etie na also awrade adom nya meka wakoma maame ena ja mudum ja na menim se saada TV so mane ko eti afi de me ba no ena o se mama asem no se enya yi o no yi kira me na metie bi enti metie na si ena o se awrade bam nya me adom o se yemra ya wada You're correct. Anita so omuye otiase oni meso me hu bi pen awurade farm so sa obi anu wo stroke ebubugu forma na ni kura ante ontimi sore ewi ase ye de me ko jaache police station e ma me ko fa nipa no bai wona ante na msi bu woni o enti se we so aba me pasam meba na ma pa ni ta ba bi owo na me de ne ma me ade ni ntimi nchichiri obi So I'm going to mammy. sɛ ɔhwɛ ne maame na me kura maame di mi wuse kura me kura me sa ahwɛ no eti maame mo frɛ me a Nenwa. me pam kyɛw Yo. me ngi Anita Moss Yo. enye ne sika ɛna ɔde hwɛ me ɛyɛ nyame dwuma ɛna nyame dwuma nso deɛ wo ba afɔde ana afɔde obi abobi ɛhemfo nyina ba afɔde ɔmo ba me na ase obi tumi bɔ 100 million 150 million And Mamma, on your jaw. me wa soda me this ya soda me sa de tete asore me branch no obia wa soda akobie bi wotema committee 1 SAS 15 As advert, I will yen in any door, so we are a chase. samona mo As a woman advert, I said me ye koshini so oh, for Mama, me ye fake Mama, Menko, eti yeah, ha me body need to eti me pa ma me chaw be se kakron. me pa me chaw se me di nyame di sere no me pa ne chaw Anita ni mente me nyene moso awade o de ono mi ka kra wontie me ba akra o 31 years abrante etiatian na anu ya na mma na ware di gu no so na di gu no so anu de sedi abrante na o ne minim so ye ni die yo se die no di gu na adwene mo nti na de ma amesra Anita maame ni Okay. ni bibi atia Anita, Mama Mpacho, na unim se emfie numni Anita ne maame ntamatwe saa. minim Na me unim kra bisa ne se eti ya wote na maame nka all of you. me ka no de sedi ehe ma de ehe ono ne de no no o sedi a wonya Eh, Anita yi. wo sedi nya Wano fia so opra wo no odi wo ama. sedi nya no okọ ontena se ono ne de no no oh asori nyina so wo ka bi kwa no okọ Mami J, Anita friend de ekue. Ekua. Ekua nkansan. Mama, it is a zero. De wo mu nyina ani. Wonye ne mo so. Wo mo obi ebe yi. Eti ada asem ni nyina ani. Eti ese kwa be ne ye fa so na o ma reconcile abusuan ne abusua kabanu ne hia. Anita yo ba. yes o ma Ote na ase de obe ka kire ni bi obeti. me too Ti me percent me no ye gina ye kabom na ye kabusua no ebom na etuo kotwere de etwe na ne ya ye kasem ye wie se di bible so mi yenu ne ye fra ma amin no kase de etia ne tia ne ehu sakola yi ono na pese odi bone ne ye sa de feedback na ba nde me ya na metata asem ne ye kan no still na again no we me ya na maame no eti no ono na wabo ntrim so obedi de bone na edan kora watim was 2 bedroom toilet and bath and hall na ma me kora ba o man baby na so beti ma man baby yeah baby so ba kwa no de pan no age dan ni nyina fa to no anasa ti Ato fi pan o no- so ma me ma o na ma be hunu baby a waye efie sa de we so opera me
yo mama wewe mama wewe ma o ma me mo hunu se menye o na mo ma mbeli mama mpacho wewe ma ko so wewe Anita wase me twa to na ya ma o ma me trans na fe ye nkamumum wase me twa to a wo pese wo ma me o ye ma wa wadi baji na tumi ama wa frɛ no a pressure bi anim because a chiro no kan sem bebre se pressure no ya ne doso na so 5 years die e broso abaya e broso so ma me ti Ghana ha woti kurofa na ti kurofa na fie nu wo ma me nte won kada no wo ye ba ta be ne ya ti die na apesa wo ma me ye na ni di ma me bi sa e die ni tie o anu fe anu but try to meet me can say bibia ye nyankopon me mintimi mfa me pe enye bibia nti empire na ebebo se nyankopon ya ado na dia wo pe no irade nye na bibia ye nyankopon se sa wo be frɛ wo ma me na gire wo kɔbɔ ho mpae so awale no frɛ ne dia awale na no de ha ma adwen eti wo nwale dia wo frɛ wo ma me frɛ no eti ese wo ka chense bia mama say no de ma me pressure no wo de a wo ye no so de fampai bo ta ba chi se me nya be ma papa bi no awale me na aka se bibia nyame asem ne be mpa ba afa na we ye do kɔto akɔnche me frɛ no wo be wa se de na no ma mi bo wa ba so o hwe na free su be si form 5 years until wonka wo e ba ta ti anya ne ya a wa chi mu pony abeche TV so e da da ho se to no wo ye so no osire o enu ya na wo sire ya na na adinta me frɛ no enfantene so wura fie on ntum nka bio botum aka ah mama wa kasa de wa komato yi say de ni bibia ka say mama on time ti say me mo on be yo mo wa say de say o ba time say o ye ma wa o say o ye ena tu asem ni si o ne me nia anya aka wa ba me ho pen anya bi kura urade afam so say o ka chire ne charge ne ni sem bi no me pani payi ma asore da mo urade a me ma o mo adwaman na mu awade ye de meka oti awuram men say nipa urade fam so ye nipa yi eti mesra se bia wa ka se ne ba ana se bia ono aka se bi se ne ba no e ma ne nche na se bibi se ya se de memi de mete ba minim de enti ani tampe so obeka se ne ma me ka kire ne se se wo de ana me boa na aya wo ya hye wo so say ma me kan say ni nua ba na wo te ne nchen no enye ne de wo de a ejo ma na ni mmere ma wa ni mmere enwo ne de na wo nua ba de wo ye ne den a enye wo de na se no na wo ma me aka na hye wo no na ye ne ya na ye wo ya e ma ye mfa me hye me se me na me ma kwan ma wo ma me ana me boa me de me mpa na me boa se awurade na ma do so be busuafo no pon no de abo ne ye eti ebedu ba bi no ye de be ye wo onka se wunua eti mama ipache o ma about time aha mebe eku ama anya ne yada me kan de ahwehwe ba ma na mi ye busu an eti na ye fia yeti nti wunua na ba wo ba na so okudu biribia yare wo ho na panya so ho dem aye panya na ato wunua na ba kana mi ntumo no wa ukotokun di oti ya oni bibo bati no wa show no wa sesie fine nti na mre me kadam na ye de bia nunua ne ba na oyam ya doduro na hwehwe ne di na nunua ne ba nunua ne ba nti so no so de emi man pressure emi man bi na mo ayon from oh ayon from na anya no emi man bi na mo yankopon na mo bo mpa ma de nyame manukun okun papa ma ayene ntina ama musu amem bibi kakra ma fansa to Anita no do bompa ma no Anita nso mpa ocho ata fan bompa ma ewurade Yesu odifo kwa am kan san yankopon ni yankopon mebe na bro hwe no nhwe aw aso maye na de ewurade wole manukun mamia mena na mewu aw yemna na ntom na ado ansana
mewu wo yesu din no nti amen amen na ma enti me man kansan enyum kola ntum ngasa Anita come on to you Anita mama mecho asimejo ya me na ma pa na me yona me da mejo ya me na me yona na me yo na me da asimejo ya me no kaze na me yona me da ajay mejo ya me na me yona no na me yo kansan na me na yanyene nam kansa ya mina onala ifu kwa me kansan na me dan yo Anita mama mecho oh yene tuwe maati etu ekuwe etu mama we die megina obi anso anem na sebe yese anu awatira echana mo di twa ko ye bia ntwa yi no fa cheme na me de dan mpodie megina mu pa ma wo pa ma na nabra mpamfa ni kesi amakola because asofo no ya na mo ho asem hia me enti megina mu ti we die me dase na me hyira wo se ene yeso abeka busua no ho na bibia ye kama me is a jump fante ho bia